Dumelang, ke a le dumedisha, ke a le lebocha, ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Le gone ke rata gore dire reading ya rena ke yona weekly prediction molaetsa wa yona beke e gomme ke rata gore re korona molaetsa wa beke o reng o bolela eng le rena gomme ke rata gape le go amogela ba ile re ke mathomo ba tsena mo lenaaneo la rena ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo gomme ke re le ipsine ka taba tse ke le tshwaretsego le tsona le re ke le ipsine ka tsona le se ke la lebala le subscribe le like channel ya rena le gotle lona notification bell gore ka mehla ke uploada di-video le kgone go tseba ke a le leboga ke na le the awakening. Okay, a ke thoma ka the awakening pele. Okay, ka nna karata ye ya ngwadi the awakening ke molaetsa wa tswa go mangelo a gago le bona badimo ba gago ba go botsa gore beke e re go ipsina ka tsona go ba go ntse o dira mešomo ya gago yo o tlwaetseng go e dira ka mehla o fele o ba le nako yela gore o connecte spiritually le mangelo a gago ba nyaka attention ya gago o ka re mohlomongwe wa ba lebala nako tše dingwe goba ga o napo bolela le bona o kgotse maybe o bolela le bona mara le go bolela le bona ga e tswe mo tumelong ya gago o bolela le bona without faith so ba bolela ba re ke nako e la gore o ke kopanye le bona bolela le mangelo a gago o ka bolela le bona ka tsela thapelo o ka bolela le bona ka tsela ya go ba phasetša jwale le jwalo akere ene ba nyaka le ntho e la gore fela kore ka nako nngwe gona mo bekeng yona ye dula o itee ka mo ntlong ka mo king le ka ba for an hour goba 2 hours o leke go ke nyakišiša o kgone go kwešiša gorena o mang o tswa kae o ya kae ke ntho e ba nyaka mo go wena kudu o ka kgotse le gore mohlomong go na le tse di le gore o bo le busy ka tsona dibekeng tša go feta mohlomong o bo le busy kudu mo mošomong wa gago goba mohlomong ka tsona thuto tša gago mo e le gore o sa kgone le nako o kry-a nako ya go ke khutša ye ke nako e la gore kore o khutše o buše madi a mmele o recharge ka nako ngwe kgwetse le gore mohlomongwe o bile le mathata maitseng goba o bile le go kgopišega goba le thole ba ile ba go kgopiša ye ke nako e la gore o connecte to your soul o kgone go kweša rena o mang o tswa kae o ya kae gore o kgone go ntho e tlo kgona go thuša gape le go dira the right decision o kgone go tseba gore bagwere ba gago ke bomang batho ba nnete ka raphelo ba gago ke bomang ke ntho ba nyaka gore o e dire ene ba buša gape ba gore o tsebe gore wena as an individual jale ka ga o le motho o jalo o tsebe gore o unique motho mongwe le mongwe mo lefatsheng o unique re ka no ba re bopegile go tshwana jwale le jwalo mara re unique ge re tla when coming to dimpho tša rena tša semoya dimpho tše e le gore di fa ke mangelo a rena ke bolela ka tsona di-blessings jwale le jwalo le dikgopolo tša rena jwale le jwalo ke ka baka leo ka nako ngwe e le gore o tshwanetse o theeletše intuition ya gago e bolela le wena o kgone go rena molaetsa wa tswa mangelo wa gago e reng ka buša gape ke na le the night of wands ke na le the night of wands ba bolela ba re go na le tse le gore ntho e le gore e tlo tlhaga mo go wena bekeng yona yeke ntho e le gore e tla nyaka gore o tšee action ka speed ka pelenyana gomme ga ba bolela ba re recharge go gopole ba re le wena ba rile recharge ke ra nako ya o ke khutša o recharge o re go se no recharge then o tlo ba le this energy for ntho e le gore e tlo tla ka raphelo ba gago e segale o tla kgona gore o šomane le yona ka tsela e le gore o swantse o šomane le yona ka gona maybe ke ntho e le gore e amana le mošomo wa gago wa kgotse ka mo mošomong mohlomong o tlo fiwa di-new responsibilities gomme o swantse o be ready for dilo tša mohuta owe mohlomong e ka ba ntho la gore mohlomongwe o ka ba ile gore o berekela kgolenyana goba o attenda workshop ba se sengwenyana so e ba ready for ona mabaka naue okay ke na le karata tše pedi mo ke na le the chariot ka buša gape ka ba le the king of pentacles ka the chariot gape sampotša ka leeto go na le leeto le gore o ka nna wa tlo le tšea leeto le mabapi le mošomo wa gago e ka ba leeto la o ya kgole e ka no ba leeto la o se ye kgole e ka no ba ntho la no re kgwetse le gore o move from department eo ya ka departmenteng ye nngwe goba from office eo ya ka office nngwe wa mohlomong le ba o okeletša barekeng mošomo o montšhinyana godimo ga o la bego o šoma mohlomong more responsibilities so ba re di tla ba di le challenging dilo tšowe and then ntho e le gore o kgone go focusa o be le matšato so e ba le nako ele ya gore o recharge mohlomong starting from today ba buša ba re o tseba dilo tše di botse di tla ka ra bophelo ona mošomo o tlabeng o ntse o tlo o dira o tlo o tlišetša success ka raphelo ba gago o tlo o tlišetša katlego
mohlomong ka no ba ebile o ke pereka o na le business ya gago ye o e ranago e ka be nnyane e ka be e kgolo mohlomong go tšele gore yona beke o decide gore o swantse o sepele o ye go stocka jwale le jwalo ke leto le o tlo le tšea a kere so ba ra gore o khutše o re go ya go tšea leto la o le tšee le gore o fresh ge e le gore taba driver o drive gabotse mo tseleng o se ka kgwetse le gore o ba le mathata and then o thute gape le kore go manage dilo tša gago business ya o e manage gabotse a kere ke ntho ke fela ke bolela ke re go na le business e rane e se fa se business ya gago e se fiwa bereka o tla bona business ya gago e tlo ba successful and then ba buša ba re e tlo o tlišetša katlego mafelelong e tla o tlišetša dimpho e tla o tlišetša tšhelete gore gore business ya gago goba ntho ene o šomang ka yona e tla gola okay ke tšere ka phošo ya semonkeke ka buša gape ka ba le the Queen of Pentacles the Queen of Pentacles yona e sampotša ka ditšhelete tše e leng gore ba buša ba bontšha mangelo a ga gore wena o tseba gore di-blessings tšona re o tshwaretše tšona o sa tlo atlega o se ka fela pelo ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona a kere le bona ba tseba bona dimpho tša gago di tla tlaneng o se ka fela pelo wena hopa wena e ba le faith ya gore di tla tla mo go wena ande ba re o sa tlo ipsina ka mphufutšo wa phatla ya gago o tla ba ipsina le family ya gago mphufutšo wa phatla ya gago o tla tšwa go mošomo o mothata o le gore wa o šomagane jalo o tse gore mangele a re a lebeletše gomme ge ke lebeletše bekene go na le ntho ngwe botse le gore o tlo ke thekela yona e ka ba kobo mohlomong ebile ba go bontšhitše gorena ke kobo ya mohutama ba kgona go bontšha mo ditorong a kere wa kgwetša o bona o ya toropong gantšhi le gantšhi o ba o ya dishopong gantšhi le gantšhi o reka kobo e la gantšhi le gantšhi kore ba o bontšha le kgala ya yona ya ba ntho e la gore ke ntho ngwe e le gore ba inyaka e ka ba kobo e le gore go e apere ka mehla e tlo go protecta kgalene o ba o bontšhang yona e ka ba kgale le gore ka mehla go e apere ke e le gore badimo ba kgona go protecta ka yona ke dilo tše le gore ke di bona di tla motlho go wena and ke nnete ba re o tlo ba le lethabo le lentšhi and ebile o tla ba le katlego ka raphelo ba gago and then ebile e bolela kudu ebile ka batho ba e le gore ba ke pereka o se ka fela pele go le gore wa ke pereka kgwetša le gore business ya gago e tla gannyane gannyane wena o sentse o se dire gore e rana gabotse business ya gago ge e le gona batho ba e le gore already setse ba hirile le bona kore le ka go manager gabotse ba manage gabotse ka lerato ka tlhompho ande mare go strictnyana bona bo be gona ka gore o ka ba too soft go na batho ba le batla go tšela advantage gore mafeletšong business ya gago yawa a kere o se ka ba too soft ebile o se ka ba too harsh ba in between o ba bontšha gabotse dilo ka lerato ka gore mo o tswela motho e le gore ke motho e le gore wa ke pereka a kere e ka ba e le gore mohlomongwe go na le dilo tše gore o di jwetse ka mojarateng ya gago goba o na le stand mo e le gore o jwetse dijalo gona e ka ba di-vegetables e ka ba di-fruits ka ba jalo jalo goba mohlomongwe o ya o stocka dilo mo o stockang gona go mo o rekiša tšwela pele o se ka ba loser hope ba re o tsebe gore wena o sa tlo ba successful gomme mangelo a gare a lebeletše ba tla e godiša business ya gago e tla gola okay ba buša gape ba mpotša ka the 9 of wands mo e leng gore ba bolela ka gore go na le ka setse ke boletse gore ba re manager dilo tša go gabotse and o re go di-manager o fele o e ba strict o se ka ba too soft batho ba matla tša advantage mo e leng gore ge ba ka tša advantage dilo tša gago di tla phatlalala o tseba gore meleko e tlano fela e ba gona ka gare ga dilo tšo šomang ka gare ga tšona meleko e tla fela e ba gona gona batho e le gore ba ka se rata ba bona wena o atlega ba rata go bona wena o itše fase so ya ba ntho e la gore di-challenges tšona o ne o kopana tšona ka ra bophelo mara make sure ya gore o be strong o di handle ka tsela ya maleba ke mo e le gore ke sa boela gona mola ba rego fela o kry-a nako ya go for spiritual awakening fela o kry-a nako ya go connecta le mangelo a gago rapela phatla goba phasa o bolele badimo ba gago o ba botše ka moka tše di tlhagang ka raphelo ba gago o mentione le di-business tša gago ba ona mošomo o berekago gore ba kgone go thuša o kgone go ba le maatla o kgone go kry-a katlego le gore o swantse o dira di-decisions o kgwetse le gore o kgone go dira the right decisions tšeo le gore di tlo gola di tla gola ba lapa la gago di tla gola le batho ba bago ka buša gape ka ba le the 4 of wands mo e le gore e mpotša ka nako ya family ye ke nako e le gore gona mo bekeng ga bekeng tšeo ya kwa mafelelong o tlo ba le a very good time le family ya gago mohlomong ka one ba o berekela kgole le gae gomme e le gore ka weekend o visita family ya gago wa mohlomong o berekela gana mo gae mare ka weekend ko bone le motho le gore o tlo ba o relaxitše le family ya gago le ipsina go le gabotse mo e leng gore ga e le gore gona motho o mo kgopišitšeng gana ka mo familing le kgopišane ke nako e la gore le kgopelane ditshwarelo gomme bophelo bo kgone go tšwela pele
badimo ba gago ba bolela ka peace ka ra bophelo ba gago ka ra family ya gago o tlo kgwetše le gore go na le peace go na le lerato go na le tlhomphano ke ntho e le gore ba inyaka ka ra family a ba nyake family gore e divided ka bošape ka ba le the Four of Swords and then ba buša gape ba botša kudu ba se ba butše ka thapelo ba se ba butše ka gore bolela le bona and yone gane jale ba bolela ka meditation gore a re ye ke be ke botse ya gore o meditate ge le gore o meditate every week ye ke be ke botse ya gore o meditate o ka nna wa thoma today o ka nna wa thoma go sasa mara make sure ya gore o meditate ka gore go na le molaetšelo ba tlo o tlišetša yona through meditation o meditate gore ga ba tliša melaetšela o kgone go ikwa o kgone go phetha ka mo ba re go phetha ka ona ba re go meditata o tlo o thuša gape gore o kgone go dira the right decisions ene ka nako ya maleba ene ebile go meditate mo go tla tloša ntho e nkare ke gore go lapa exhaustion e tla e tloša kare o bereka thata jalo o santse o fele o meditata gore o kgone go khutša mmele o khutše le mabjoko a tlhogo gago a khutše gore a kgone go bereka gabotse a kgone go šoma gabotse ba buša gape bampotša ka the Two of Cups mo e le gore e sa bolela ka lerato ka mo familing lerato magareng ga gago le molekane wa gago ge e le gore o setse o ena le molekane go sena molekane possibility ya go kopana le someone ke e ntšhi ge le gore na le molekane ba re ke be ke botse e le gore wena le molekane wa gago le tla bontšhe kore e tla ba a romantic week e tlo ba a romantic week and gape bolela ka ntho la gore kgwetšelo mohlomong o na le molekane go na le di-challenges ka ra relationship ya lena mohlomong le no fela le ngapana jalo le jalo ba re ke nako e la gore le kgopelelane ditshwarelo dilo di boele sekeng and ba buša ba bolela gore di-challenges tšeo o kopane le yona ka ra bophelo mathata o kopane le yona ka ra bophelo goba a o nang le yona gane jalo mathata ke nako e le ya gore mathata le a sepele a tloge ka ra bophelo ba gago kudu ge e le gore o tlo dira ka mokgwa ba reng o dire ka gona o tlo ba le nako ya gore o meditate o tlo ba le nako e le ya gore o be le go khutša o connected to your soul o bole le badimo ba gago ba re mathata a tla sepela gannyane a tla tswa ka ra bophelo ba gago and mo e le gore ko bona ebile go na motho o tlo fa mpho a present a gift beke yona yeke ga e le gore molaetša o tla ba bolela le wena go na le motho o tlatla a ofa a present mohlomong e ka nna le birthday ya gago goba mohlomong a se birthday ya gago mara gona motho gore o tlatla tlo ofa a present mohlomong e ntse la go bontšha gore o sorry ka ntho la o dirileng yona goba mohlomong e ntho la go bontšha gore o go rata go kakang goba o hlompha go kakang ba re o seke wa give up go batho ba e le gore wa ba rata di-challenges di gona ka ra bophelo le seke la re ka lefela le ngapana ka mo family wa kgwetša wena o thoma wa latlhela tolo go batho ba e le gore wa ba rata o seke wa latlhela tolo le gateng ke na le karata gomme ye I think e tla ba karata ka mafelelo ke na le the Two of Wands e sa bolela gape ka mošomo wa gago e bolela ka partnership go na possibility ya gore motho mongwe a tle go wena a tle a investe ka ra business ya gago goba motlho mongwe ebile a tle ka di-new ideas new business ideas mo e le gore wena le ena le tlo boledišana le le ka go dirang go thoma business ye nngwe wape together le mmogo so ba re ge motho a tlile wena le ka o dula fase o mo theletše o seke wa nyatšalo tša di bolelago go confirma gore dilo tša di tlo sepela gabotse ka ra partnership ya le motho ba re bolela le bona badimo ba gago meditation la o tlo kgona go thuša gore ge mangelo ya gago o sene wa botšha dipotšišo ge ba etla ka dikarabo o kgone go theletša dikarabo tšela o kgone go di understanda ba re yona partnership ye e tlo tliša katlego ka re ga mošomo wa gago okay ke tsere ke tlo ntšha dikarata tše pedi tše le gore di tswa go mangelo ke korena mangelo ona a reng re kwe molaetše mongwe ape e mebedi ya go tswa go badimo ba re be an open channel ba buša ba re mediumship ancestors and spirits ba buša ba re move your body dance breath flow e kenya ke ya boraro okay ba buša ba re find your voice express yourself open up sign out okay ka tsona karata tše di lego mo pele ga ka dikarata tše di go botša kudu ka tumelo ya gago mabapi le spiritual gift sa gago goba go sena a gift mara di go botša kudu ka your spirituality ka moka na rena we are spiritual as people a gona motho le gore ga spiritual and ebile re na le di-spiritual animals tša rena tše e le gore mohlomong di ka ba di representa di-totem animals tša rena badimo ba ba sa bolela ntho la ke boletse la gore le ka go bolela le rena o rapele o ke connecte le rena
kudu ka kgotse le gore ye nngwe ya karata ye e bolela kudu ka motho le go na le spiritual gift go ntse o meditator mola mangele a tlatla go wena ba tla kgona go bolela le wena go ntse o rapela mola moya o tla bulega gomme wa kgona go theeletša moyela go ba e tla ba bolela lona ka lefatlhe wa fa melaetša le division tšela di tla bulega and then go ntse o phasa mola le melaetša mengwe e tla tla ka yona intuition ka tsona di-thoughts jwale le jwale le ka ditoro mo le badimo ba tla bolela le wena akere ba re wena e ba connection between batho ba bangwe le badimo ba bona go ra wena o tla bereka jwale ka a medium o tla bereka jwale ka a sangoma o tla bereka jwale ka moprofeta gomme wa kgona go translate la batho melaetša ya bona o ba translate la ditoro tša bona ge fela e le gore wena o connecta le badimo ba gago ba re beke ke beke le gore wena o santse ke ground o kopane le badimo ba gago o tlo kopana gape ka tsela ye nngwe gape ya music o raloka mmino o raloka karata part e kgolo ka ra phelo ba rena ke benya ko bolela ka Sepedi ene ke lo tsena kana re keng gore music o raloka part e kgolo ka ra maphelo a rena badimo ba rena ba rata music ba letša meropa ba letša mapatata a bona gomme ba bina gomme go na le košele gore o tlo kgwetša le gore ge o iletša wena ka mehla le ge o bo o dutše fase mara košele ka motlha ge e lela fela e re emelela go bole ka mapaing e re etswa ka mapaing o bine go bina seo ke yona tsela ya go ke grounder ke yona tsela ya go kopana le mangelo a gago and mmino nowe o letšang le gona ka go dansa mo ga gago o ntse o bina gana mowe ke another way le gore e bula le di-chakras tšela kudu ebile the first chakra e bula di-chakras tšeowe gomme ebile e kgona go di-balance gobane mmino o raloka part e kgolo ka re ga maphelo a rena kudu batho le ba na le spiritual gift nakong badimo ba kgona bolela wena ka tsela enele ya music wa kgotsa le motlho mongwe o tlhophegile goba o tshwenyegile o na le mathata o tshwere ke di-stress jwalo le jwalo mara wantse fela košela o ekwa e lla then go yo theeletša mantswela yona then košela e o dira gore mathata a fele o ko stressela se sepetše then o thoma go ba le di-solution to your problems then o no kwa ebile di-thoughts di tla gantšhi le gantšhi di go botša gore a mathata wa solva so dira so o tla bona o tlo solva mathata a gago ka nako nngwe košela o no iletša le go le gore ga se o theeletše mantswe a yona mara o theeletše moruthuto la yona go ntse o bina mola o phena di-chakras gana mo then ke tsela e la gore go fetša go bina mola goba o ntse o bina mathata le completely a tswa ka mo monagano wa gago lo tša dibe di go tshwenya stress la sebego se go tshwere se a tloga completely go fetša fela o dula fase o no bona o tshwara pene le phephe la gago o thoma o ngwala fase o ngwala gore na kore jaanong o na le di-solution to your problems o thoma o ngwala fase gore okay step number 1 ke a o dira so step number 2 so e le ge e le gore o tla ba ngwala di-steps tse le gore wena o tlo di followa go solva mathata a gago kona molaetša ke be ke le tshwaretse ona gomme ke a le leboga ke a tshepa gore o tla resonata le lena and ke a tshepa gore le tla tša maele mo gona ebile ke lelakaletša matlhatse le matlhogonolo le ipsene ka ena bekekhi a re kopana gape beke tlago ke a le leboga